Birda kime rongalong inut kido akulat jangming koira nerkep ani pen ing pulonglo. Karbi Anglong Deputy Commissioner pen lamtoy kapangdak. West Karbi Anglong Deputy Commissioner pen lockdown aron kilar thua puthak kapachini. Kisu kachalang jia phan Dr. Donald Teron achor pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM phan kachuningri. Kardom nili Karbi Prime time birta than bang samijunality mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. State level empowered committee amayalong chiparayateng rongalong inut pen kacharia kulat jangming koira nerkep ani pen ing pulong lo pusi Karbi Anglong Deputy Commissioner pen lamtoy PC pachethang pon. State level empowered committee amayalong chiparay ateng lockdown pen ajak ki kham khe asai pajok si Karbi Anglong along inut pen kang nia kulat jangming koira nerkep ani pen ing pulong lo. Laso lamtoy Karbi Anglong Deputy Commissioner pen si pachini inut pen kang nia kulat kang pulong jia rong lake parokwa Dengaw, Dentaghat, Hauraghat Diniali, Longnit, Langsoliet, Borlangpher, Dorduli, Manja, Hidipi, Dilailapen, Koilazan, Henlo. Lam toyalong kulat kido abang pu ang hualong ingho kachidip ape chidip nangji lapen arialong globe chethon nangji puta alam padutu. Kulat atheng nori kachar sam aphan sabon hand sanitizer binangji. Kulat ke hona bang pu kinam abang pu atum richar sam nangji. Kulat along kai ke amat ke papo ahormu athak pangthir wer nangji mati wen wer nangji kulat rat kaching prom adim ingthe ingthok damlong le puta lam toyalong ki jong pado ang parda kulat kang puapor adap nerkep apor pen ha anikang sampli apor ansi kulat ing pulong chodji chojor chonam along ingrup ki thomadak kidu kachi pahelo nangji pusonta lam toyalo along sungpon thu. COVID-19 akiso awur ki jumput ajok India kang pita me kidam tang therepo ni phaing koira pli ani pen det pialo kangkir kang hap padupon lo laso kangkir kang hap ke pedo apora hutput pe pin pen aruni phai ke thom ani an ke hot pon pado bonsatami Assam cabinet amai pen jangmi po ni phaing koira troxiani kachiparai pon thumi ateng siputhot jangmi ni phaing koira nerkep ani West Karbi Anglong Deputy Commissioner Said Isfagur Rahman pen radaphan kapangdak padupon Jangmi po ni phaing koira troxia por pen aruni phai ke thom ani an ajaka phan West Karbi Anglong Deputy Commissioner pen kapangdak aron hei hui lake rong supi ke parlo pon piadiman ke ada por phai nerkep apor pen por phai pho an hitikulat ing pulong po hormu hortar ke roi agari bang hini an se thaplong chodji ke kim kerang asai an ke rong supi lapen atoka no anta claim long po hamren wothat lang so lapen dong kamukam ke rong supi penang apotsi hitikulat ing pusitami bachelar boy nangji irui pen ipong kang nya ahitike dolong lealang rong supi lapen rong so rong bot along sitami beauty parlor lapen salon ke ing pulong le lakado kawe adim an sitami isin ning kachibi pen ke kroi vek nangji aron ke bipon thulake ke dokithak paching hai nangji ingho kachidip ape chipin deng wer nangji nahok tari kachar sam kachipang thir avar sai binangji kulat along sai ki klematum phan phokep ansi bilong chodji lapen jongjung akulat chojor cholang lapen ki kim kerang asai hei hui do anta thangnat alam toita en nang ni puhenlo এটো আমাৰ উঠাই লোৱা নাই লকডাউন 3 মে লৈকে থাকিব কিন্তু আজিৰ পৰা কিছু শিথিল কৰি দিছে আৰু আমাৰ জিলাখন গ্ৰীণ জোনত পৰিছে গতিকে এটা ধৰা বহুখিনি কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বিশেষকৈ খেতি-বাতি কাম ৰাইজে কৰিব পাৰিব যিবিলাক গ্ৰামাঞ্চল আছে তাতে যিবিলাক সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এইবিলাক খুলিব পাৰিব ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ আদি চলিব পাৰিব গতিকে কিছু কাম ধৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি ধৰা সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব গতিকে প্ৰথম কথা আমি সকলোৱে মাস্কখন পিন্ধি বাহিৰত ওলালে আমি মাস্কখন পিন্ধিব লাগিব আৰু মাস্ক বুলি কওঁতে ধৰক এইটো নহয় যে ফাৰ্মাচী বা দোকানত কিনিব যোৱা চাৰ্জিকেল মাস্কখনেই হয় তেখেতসকলে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়েও আমাৰ গামোচাখন লৈ পেলাই তেখেতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছে বা ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে গতিকে এখন ভালকৈ এইদৰে নিজৰ নাক মুখ আৱৰাই পেলাই ল'ব লাগিব এইদৰে মুখত কাপোৰ লৈ পেলাই অহাটো অত্যন্ত জৰুৰী তাৰ লগতে আছে যে য'তে ত'তে থু খেকাৰ পেলাব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ বীজাণুটো থুৰ পৰা বিয়পাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি গতিকে আমি গম নাপাওঁ যে কোনোবা এজন মানুহ এতিয়া লকডাউন খুলিলে বা শিথিল কৰি দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন মানুহ আহিব গতিকে তাৰ মাজত কোনোবা এজন মানুহৰ শৰীৰত যদি এই বীজাণু থাকে তেখেতৰ পৰা বেলেগলৈ বিয়পাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি থু খেকাৰ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে
COVID-19 abur lang no pen kachisong jia phan pura Karbi ang long Autonomous Council pen kideng CEM relief phan along jangming ko ner cap anita tangka kirap abang pu plutple pin lang la pen dori relang. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen chenglok PWD Engineer Chokamar la pen jongjung pen CEM relief phan along tangka kirap pajirdam rinti. Assam Hills Small Industry pen CEM tuliram ronghang arideng Assam Hills Small Industry Development Corporation ajalin po long kipangcho Tansing lekthia tumsi dihin kirap pajirdam. Rongkhang Constituency ki parlo tikeralang suarong maker Dr. Donier Teron kisuk kisik pik ajok nonamat Guwahati Apollo Hospital along se chilang bom se chilang jia phan non ki kisung thek tik ajok Karbi Autonomous Council CEM tuliram Rongkhang lapen MP Horen Singh be tuma phan sita me sai jok je si kirap ka chohang nang ko kalam the alang lichor Indira Bepi pen phirang ke tuma phan pachini Dr. Donald Teron pregjam akisu ka cholong lok ajok ani dingklui pen se chilang bomlo bonta kisu kimi ang thek kavidet ajok akhia da do anta non ki chardep thanglo la anchot takalisi det pikang kirkang hap ki do pen akelisi kisung pen chitong nang koklo la CCM tuliram Ronghang la pen MP Horen Singh be atum pen kirap kelong jia phan ning the pen kachuning ri padupon neli Indira Bepi Dr. Donald Teron hemasor nili jor kiso arjiding open lo la si atumi kene Apollo Hostel long admit de lo la si akiso do kidney heart liver diabetes akiso do la si doktor atum ke blood tapi nangi pusipulo la pen operation nai pusipulo la si la huya khoros aphan ake hai tuliram Ronghang CM alang liphan la pen MP Horen Singh be alang litum phan ang kirap dun ji phan nili chuning ri lo la si un an pen kinang litum nang rab dun popo sini ling thelo kisu kelang ia phan alang litum komat ni abang pubang pisitami kirap ki pike pajerji ning ke hangabang do pulote Indira Bepi amen pen SBI account number 118582220452 IFSC code number lake SBI N 004873 along nanglo tami pusi Indira Bepi pen pachini hamden rong supi pen phirangke hundor kropen nonjong kat news sa hemalong nang kilo birta Tipurong supi ki parlo chipong sajir lapen lurulangso Nepali rong along kabuchi sarkar cho kamara tumpen jangming korener kebani chipong sajir hem tunalong rong nia rong arataphan sanghan jang thu dali lapen ingho ka chidip api pak thom thom ronpon Nipurong supi ki parlo chipong sajir lapen lurulangso Nepali rong ni pen don phokep raphoara ta phan jangming korener kep ani rong ni sarkar cho kamar tum chelang si sang han dali jang thu lapen ingho ka chidip jia pe pak thom thom ron si lockdown ki sunga hut kirap ari pachon pon api ardio lasi arun klo da botang lasi hem do klimang po la ki klo tang ana mangke Bini arni ilitum kadog weta chini lo ilitum adim chot kali pirthya dang penamasi COVID-19 coronavirus ake sojoni ingdang derna pura pirthe kapre ka deta long sonthot silitum bharot adang pi sitame la kapang dang long lede ji pura kene lockdown pedolo la sipinian ke ni thongkep bakta ke parthulo kasila ni thongkep kado kawe laso lockdown isse kabangke government tum jitu guideline matangte government tum jitu order atengke munir tum nahokta damlong le hem do clip nangi musari phan matangte la chokamar to mana chuning ri dolo la sinili tum tala so alam munchipen si pinini tum dak chi phong sajira la pen Nepali arong chelang pet pen chokamar tum an nilitum chirung pen pini sang dali jangthu la pentu sabun itu eplang plang la kadok we kiduk det matangte jongda chutulo cheratom phan nilituma hin pen chokamari hin pen kera pajir ponlo don kwan phanma pi la pentu nilitum enege don phokebra isi chi phong sajir la pen Nepali arong
apanili tum kerapat hem tuna chotaya longrong ni pendon phokep raporat kedo adak pahelosi inut nut kirap ahormu deng si lockdown mati kangkir kanghap aron anata chelang pon mek pen ki theklong le selang no coronavirus pen kachipa jokla pen kaching raiji angpa da lockdown hot ki claim nang ji ki claim nang ni alam ta sang kiron along chithan chipa report Italy non an Pirde adang along selang no ki so atir sem ke tan pik achok chikloi jon su se lockdown ki pe dopon boma por hut Karbi autonomous council hamphang asong la pen prek jamasai kamasai khia tum pen ki chok ki juna phan warsai kelong dunde ki boidet ahem tu na tuma phan kirap ki pajira puthak social media birta lo la pen news channel he along stami birta paklang pon bom lo Lason si jang mini paing kodaner ke bani West Karbi anglong kolonga LP school along athan bang phi sang pi basenti ingleng pi pensitami amina jongjung aning ke meben kuthe pi ke parlo rong trokarat jasemet pen akhia dat kavedet mati anibang jongda chutelo chot pen apiso so ka chepang reng atum laso lockdown ki pedo pen choklem chodama phan awar sai kavedet ajok kicho kijuna phan kisung nangalam chinisi sang pi basenti ingleng pi aning ke mepen kicho son sang Puriyat he kicho jang thu sabun lapen sa apo he hu kirap pi pajir pon lapen laso kirap ki pajir pon ahut social distancing aron ateng pen ingrup ke thom ka chipa helu pado pen sik kirona sai mesen pen pachun pon lo tong kamakam rong supi pen perang ke Kelvin terang pen nang kilo birta Korkanthi Constituency ki parlo Chief Minister Adarsa gaon ki parlo bhin teron arong along jangmini phain kora troxy ani enalo por phai kresia por pen semilang so ITDP block ahin pen hand sanitizer life boy hand wash la pening hoi nukan kachidip ape keron padopon Pirthia dang ki umplup coronavirus avur pen kaching rai thek jiaphan matha ponsi number 18 Haraghat MLA Joyram Ingleng ahin pen number 14 Korkanthi Constituency ki parlo tekelang jun along non ki kim kerang bom CM Assam Adarso gaon ki parlo bhin terona rong arata phan hand sanitizer hand wash lapen ingho inukan kachidip ape keron padopon Asang sinarpi interon narong Adarso gaon Laso kiron asay along semilang so ITDP block BDO Juliterang P Gram Seva Katumbor Singh Gro Gautam Biswas Gram Kendra Inchers Mohenteron BLCC Klembang Pulong Singh Teron Adarso Gangame Pusar Singh Teron lapen Kongchun Bang Longki Teron Pen Chenglok Klembang Pubang Piatum Chetong Dunsi MLA Joyram Ingleng Kapin Khada Teng Pen Keron asay mesen pen pachun pon Ilitum kaching honai Haraghat MLA 18 number body 18 number LSC Haraghat MLA kaching honai respected honorable MLA Sri Joyram Ingleng Sarahin pen nangli tumhan isi mane rat tumhan ma Adarso gawa rat atumhan isi kaching honang thek ba jitu non lom ki klang kachithang abemar lake coronavirus Pulaso abemar pen iditum kachir sarai thekji phan balaso abemar pawir pon thekji phan ilitum phan isi jitu hand wash sabun pen danglok sitamai face wash jitu NI pu laso hinsi ilitum phan MLA sar hin pen asap sovet sitame ilitum phan romasor phan isi kerap na interon narong Adarso gaon West Karbi anglong Amri Constituency ki parlo Bir Singh ki hawar angkang along Center Development Committee atumpen patirpi ponsi jangmi nipaing kora troxy ani CDC angkang ki dorong troxy rong aradapan ingti lapen rikachar samapan sabun kironda Center Development Committee hin pen ingti lapen rikachar samapan kirondam arong lake Bir Singh ki langlongku amkachi natural tin alum mobile lapen singkum arong rong troxy henlo alang litum kitu ke plang pu pepin pen adon tina phanta kiron pachitang ponlo Dilip Singh Hansi CDC amay pu pen japon si alang nilong ki dodun chunbang Dilip Timung dihin ribang bikhen rong hi lapen Bir Singh ki hawar angkanga SGB diwan teron atum pensi kiron asay paduponlo Kabinet ahut alang litum pen lapuan ki klempon thek apot ratatum aning ciparong riti
non malam so porphan birta moing tan peksna Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy Finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957 988 008 or you can mail Eastern Motors ka@gmail.com. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Dihina mo piputhot birda along Huang Thulo. Langhin Constituency ki parlo jaipong phelang kro rong along kicho na phan warsai kave ki boy deta hem tu na tuma phan bang trok sai kam sai khia tumpen kirap ki pajira birta nonjong phirang ki rastam tok bipen birta nang pele birthe adang coronavirus ase lang novur ki thora jog India det pialong tala so vur pen kaching rai thek jia phan pura chikloi jon su se lockdown ki pidwa jog jasimet pen ki boy det la pen aniwang chongda chotelo pen apiso su kachipang reng ahem tu na tum kicho na pan kisung ki pho tuma pan prek jam sai kam asai khia tumpen kirap asai ki pedo pon ason tak taksi Langhin Constituency ki parlo jaipong phelang kro rong along ta rong asara hem athikup along bang trok asai kam sai khia tumpen don prikep su se ki boy det ahem tu na tuma pan sang kuruya the dali ki chojang thu ingti lapen sabun ki ron padopon laso ki ron asai lake sai kam asai ki bor sing kro katu ki lingpi dor sing kro dilip sing kro son sing tok bi lapen ren sing ingtia tumpen si kirap pi pajir padopon nimen ke klirina rong hangpi Pini nang litum ladak sang pinihan hai kero na puthak kason lo. sang ta long lo alu dali jangthu sabon ta long lo ladak ingti da long lo Nang li la kero lo nang li ning sam lo ma. kir laso kiron pona por sakuri ka atum kiron pona ke kidu kela katuma phala si ning nili tum ke sakuri ka ve tum anta kidu ka tum anta ning sampon lo lasi arong amen ke phelang kro arong LP skola dung si kiron lo phelang kro rong pini phelang kro rong dak nili tum rong sar pen chenlo nili tum la kidu kela ka pham sang keron pini lasi employee ahin basi ron konon nili tum employee bang trok chelang si amen nili puipo employee tu amen bolsing kro katu killing pi tente son sing tokbi apne dilip sing kro dor sing kro lapente ren sing nili tum bang trok chelang si la hidu ka tum phan rong la lapen halapu bokolia balijan kiling arong along ta don pokep to se ahem tu na phan PHSI kam along sai ki rensing timung pen sang han sabun na pen ki chojang thu hai hui kirap ki pajir padopon timung আমি চাউল দালি আলু তেল বিতৰণ কৰিছে আমি ৰাইজে সবে পাইছো আমি পাই পেলে বহুত নথৈ আনন্দিত si sang kipi ponlo arleng ta do piklo kipi dali jangthu sang kadok kawe lanon ke bonahut kipi ponopot alang lifanta choro lo lapen ke ako aparok rok arleng leng kadok we tum hanta la to bok tarai tum han anke sop hanta pi lap pajir padopon kisung apor hut lapuson akirap kilong ki chururi un iputa rat atumpen kachuru padopon
det piang kang chikloi jon su se lockdown ki pe do bom apora hut Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong prek jam hawar ang kang ki do arong tinalong ta sarkar la pen akaprek asong atum pen kirap asai padupon bom lo sitami piniani anta Singhason Constituency ki parlo distubai langmili mohon phang chorong along ki ajata kirap ta lililang pusi rong asar pen kaning je birta phirang ki James Milik pen birta nang pele Singhason Constituency ki parlo distubai langmili mohon phang chorong la ki National Highway 36 kacheleng atuar piakung amat sidolo sitami la sorong along non rat atum kichona phan kisung kachetong nang aporahut sarkar pen kirap ki pajir avipin lang la sorong along kaduka beton phoke prapo ando la sawur lang no coronavirus pupen sarkar pen lockdown biko ka pini anianta Singhason Constituency amisi mate Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat kirap long tun de pin lang pusi rong asar mohon phang chola pen rong ame karba buteron atum pen phirang kiang no pachini don phang chwarong pohilo adona phai don phoke bra pando corona war pen lockdown ki dokok pen ajok ki chumo we pen sungnang piklo piniar nianta sarkar pen ha kirapta ave pinla lasi autonomous council kangni kithe giding atuma fanstami chuning ridun lo prap jin pen nang kirap thik je phan kardo lasi ahong lo alama ke rong thake pibom lo stami ni tumdak mon phangchu rom bang ke long dela lasi kichu mo wi pen ajok lasi prap jin pen masap suwet sita me prap jin pen kirap nang kapali nang poputa rong asar pen ningje Pini Karbi prime time ang kila pons kang ton pekla tumi thakmi kurwang thu